Twongeye kubasuza bakunzi ba Paradizo TV, tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye uko byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi 2022. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Ibintu byongeye kudogera muri Kivu, M23 irimo gutsinda uruheno FARDC, irimo kwifashisha na FDLR ngo imirwano iyigendekere neza. Loni iraho irebera mu gihe isi yose ishinja u Rwanda kuba inyuma yako kavuyo. Iyi ntambara ya M23 irasa kandi niyibagije uruhuri rw'indi mitwe yitwaje intwaro n'izindi ntambara biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo kuriza abaturage ayo kwarika. ADF naru ni urugero rwiza, niwo mutwe ufite ubugome bukabije kurusha uwo muri Virunga. Gusa itandukaniro ibya ADF nibishamaje abakunzi ba politike. Abashaka gukurikirana amakuru y'ibibera muri aka karere bari kuruhukira ku birundo by'amakuru y'ibihuha, ibyakabaye kuri bikavanwa ku murongo wabyo kugira ngo amakuru y'urwango abone uko akwirakwizwa. Biteye ubwoba, kugira ngo umenye neza ibiri kuba bisaba gucukumbura ibiri kuvugwa kuri iki kibazo bitandukanye, ukanagerageza gusesengura aho biganisha. Ibyinshi aho biganisha si heza, ndetse isi nidafatira hafi dushobora kubona intambara mbi cyane muri Kivu bizagorana guhagarika. Kinshasa yemeza itazuyaza ko M23 ari umutwe waremwe n'u Rwanda rushaka kwigarurira ubutaka bwa Kongo no kwiba amabuye y'agaciro ahari. Mu kubiba imbaraga bavuga ko abatutsi ari abanyarwanda kandi ko abanyarwanda iwabo nta handi atari mu Rwanda. Ni ibinyoma bitereye aho, ariko nta muntu ubyitayeho. Iyi mvugo yarushijeho gutizwa umurindi n'abasanzwe ari abanzi b'u Rwanda nka Martin Fayulu na Denis Mukwege, hirengagizwa kandi amasezerano leta ya Kongo yagiranye na M23 ubwo bahungiraga muri Uganda n'u Rwanda muri 2013. Ayo masezerano yagenaga ko abahoze muri M23 bazinjizwa muri FARDC kandi uburenganzira bw'ibanze bw'abatutsi bamaze igihe batuye kuri ubu butaka bwa Kongo imyaka magana bukubahirizwa. Abatemera ibibo bavuga ko leta ya Kinshasa ariyo yongeye guteza imvururu muri Kivu kugira ngo ihishe imbaraga nke zayo ndetse haboneka impamvu izatuma isubika amatora. Bavuga ko Kisekedi arimo gushaka kwigarurira imitima y'abanyekongo abinyujije mu iturufu yo kwisanisha n'ibyiyumvo byayo bisanzwe byo kwanga abanyarwanda. Ni amaturufu yagiye afasha abamubanjirije. Hari abandi bavuga ko Kisekedi nta yandi mahitamo afite atari ugutunga intoki u Rwanda n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda kugira ngo abandi banyepolitike batamutanga umushi bakamushinja gukorana nabo bita amashitani. Kisekedi agomba gukingira ikibabi gisirikare cye cyamunzwe na ruswa kandi cyuzuyemo abatagira ikinyabupfura. Iki kiyobowe n'abajenerali babaye abaherwe kubera koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo. Mwibuke ko atanafite n'ijambo rinini kuri abo bajenerali, dore ko abenshi ari inshuti z'akadasohoka za Joseph Kabila yasimbuye. Hejuru y'ibyo byose FARDC nta mbaraga ifite ku buryo abasirikare bake cyane bayisubiza Kinshasa mu kanya nk'ako guhumbya. Ubu noneho arimo kwingingira MONUSCO kumufasha kurwana, ariko ikabigendamo gahoro nyuma yaho FARDC yemereye FDLR kwambara imyambaro yayo ikajya ku rugamba. FDLR ni umutwe w'iterabwoba ku rwego mpuzamahanga. Kwemera gukorana n'uyu mutwe ku ngabo za Loni ni icyasha gikomeye cyane. Kinshasa kandi iri kwihisha inyuma y'intege nke z'igisirikare cyayo igashinja u Rwanda gufasha M23. Uyu mutwe wa M23 ni muto ariko ufite ingabo zifite morale, zifite impamvu zirwana. FARDC isanganwa ubushobozi buke, hagakubitiraho kuba nta kanyabugabo. Ibyo byose birahishwa kugira ngo byumvikane ko M23 iterwa inkunga n'u Rwanda. Ibi rero nta gihe byamara byemerwa nk'ukuri kuko nta mutwe n'ikibuno bifite. Nyuma y'uko M23 ihungiye muri Uganda,
ikindi gice kigahungira mu Rwanda muri 2013 bajyanwe mu nkambi. Hemejwe byinshi hagati y'uwo mutwe na leta ya Kongo, haba i Nairobi na Kampala, kugira ngo izi nyeshyamba zinjizwe muri FARDC, hanakemurwe ibibazo by'impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Nta na kimwe cyakozwe muri byo kuko Kinshasa bafata nk'umutwe watsinzwe, ndetse ku banyepolitike benshi ba Kongo. Ikibazo cya M23 bagifata nk'icyakemutse kera. M23 yagiye kenshi yibutsa ibinyujije kuhagarariye Kongo muri Uganda, ariko leta yabo yavuniye ibiti mu matwi. Mu myaka 5 ishize bafashe icyemezo cyo gutoroka inkambi barimo muri Uganda. Muri ibi bihe byose kandi umubare w'abatutsi bazwi nk'abagogwe muri Kivu y'Amajyaruguru wari ukomeje kugabanuka. Imibare igaragaza ko bavuye ku 220 mu 1996 bakagera ku 10,000 mu 2017. Abenshi barahunze, ndetse bamwe bagiye kure cyane y'umugabane wa Afurika. Ubutaka bwahoze ari ubwabo, inzu, amatungo n'ibindi byigaruriwe n'andi moko baturanye. Abahungiye mu Rwanda na Uganda banze kwihuza n'abandi baturage basanzwe muri ibyo bihugu. Abageze mu mahanga bagahirwa, bakora uko bashoboye ngo bafashe bene wabo basigaye. M23 imaze gutoroka muri Uganda yagiye gushinga ibirindiro mu misozi y'ibirunga, by'umwihariko muri Bisoke. Bizeraga ko kuba bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizasunikira guverinoma mu biganiro. Intambara yoroheje nk'iy'injangwe n'imbeba niyo yavuyemo, ariko nta cyahindutse. Ubwo umupaka hagati y'u Rwanda na Uganda wafungwaga kubera umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, Uganda yatangiye gukorana na FDLR ifite ibirindiro hafi ya parike y'ibirunga. Kuba M23 yari hafi aho byari igitutsi gikomeye kuri izi ntagondwa z'abahutu za FDLR. Colonel Sultan Makenga yatangiye guha intwaro abahungu be ngo bambarire guhangana mu gihe baba bashotowe na FDLR. Niko kandi M23 yakomezaga kwinjiza abandi basore bashya b'abagogwe. Hari abayobozi ba Uganda n'indorerezi muri Kongo zatangiye gushinja u Rwanda icyo gihe ko ruri koherereza intwaro M23, ndetse rwanayihaye aho kuba, ariko nta kimenyetso na kimwe batangaga. Ikindi cyafashije M23 kubona amaraso mashya byaturutse ku kuba ishami rya Loni rishinzwe impunzi na guverinoma y'u Rwanda byaragabanyije imfashanyo ku mpunzi ziri mu Rwanda. Bamwe mu mpunzi z'abanyekongo zabonye nta yandi makiriro, umwanzuro babona ari ugusubira ku ivuko byanze bikunze. U Rwanda na Uganda byaje kongera kumvikana, imipaka irafungurwa. FDLR yabuze inkunga yahabwaga na Uganda, isubira ku nshuti yayo ya kera ariyo FARDC n'inyeshyamba za Nyatura. M23 ivuga ko ikigamije ari ukwinjizwa mu buzima busanzwe bwa Kongo, kandi imiryango yabo ikagaruka mu byayo. Basaba leta kandi kubarindira umutekano ubwo bazaba bagarutse, nk'uko ibikorera abandi baturage, kuko bibona nk'abanyekongo 100%. Ikigaragara nuko mu gihe cyose Kongo izakomeza kubaho isa nk'itayobowe gusesengura no kureba impamvu z'ibibazo bikayihisha, hazavuka imitwe myinshi imeze nka M23, amahoro akomeze kuba ingume muri Kivu. Ikindi kandi mu gihe nta leta nzima izaba iri Kinshasa, ibyifuzo bya M23 bizahora ari inzozi. Ese u Rwanda, Uganda n'u Burundi bibivugaho iki? U Rwanda mu buryo bweruye rwahakanye ibyo kuba ingabo zarwo zaba ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi nta bimenyetso n'ababivuga berekana. Kinshasa iri gukora amakosa akomeye, gushingira ibirego mu gukongeza imvugo z'urwango rwibasiye abatutsi cyangwa abavuga ikinyarwanda yumvikanisha ko ari abanyarwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda kandi ubutumwa burumvikana. Loni na guverinoma ya Kongo bananiwe kurandura FDLR, cyane cyane ku mupaka w'u Rwanda. Abanyarwanda bafitanye isano ya hafi n'abagogwe bo muri Kongo, ndetse bamwe bafite imiryango hakurya y'imipaka. Hari abarwanyi ba M23 bigeze kuba muri RDF mu gihe cyashize, byagera ku rwango rwibasiye abatutsi ruri gukwirakwiza bigatuma biyumvamo kurushaho. FDLR ubu yabaye imwe mu mitwe igize FARDC, MONUSCO ikabirebera gutyo gusa. Benshi mu Rwanda bamaze kubona ko ahari bizasaba ko bagira uruhare mu gukemura iki kibazo, mu gutabara abavandimwe babo. Byaba ari amakosa ko Rwandan Defense Force iba idakurikirana hafi ibiri kuba. Twagerageje gucukumbura ngo tumenye koko niba RDF yaba ihintwaro M23, ariko
twasanze atari byo. M23 iri gukoresha intwaro yambuye FARDC kandi irimo kuyoborwa n'abantu bakuye ubumenyi n'amahame muri RDF. U Rwanda rwafashije mu gukura mu mbuto ku butegetsi bwa Kongo rumusimbuza Laurent Kabila, ariko byarangiye abo rwashyizeho Kinshasa baruhindukiranye, batangiye kurushinja ubwoko bwose bw'amabi yakozwe n'imitwe yitwaje intwaro. Gukora ibiri kubera ku murongo kandi byihuse byabereye ihurizo ubutegetsi bwa Kinshasa bwari burajwe ishinga no kwikungahaza. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwahakuye isomo ryo kutazongera kugwa muri uwo mutego. Ni nabyo byagiye bibera ihurizo abategetsi ba Kongo bagiye baza nyuma gusaba ubufasha i Kigali. Kisekedi yaje atanga icyizere, hatangizwa ubufatanye bugamije guteza imbere ubucuruzi n'umutekano muri Kivu. Byari byatangiye neza ariko ntibyarambye. Leta y'u Rwanda uburyo ifatamo M23 buroroshye, bazi neza ko M23 yirengagijwe na Kinshasa, nta bufasha bwa gisirikare bayiha kandi babafata nk'abanyekongo. Bigeze no gushaka kwinjiza impunzi z'abanyekongo mu muryango nyarwanda ariko zirabyanga. Kigali irajwe ishinga n'iterambere ry'abaturage bayo no kwirinda gukomerwa ku rwego mpuzamahanga. Icyakora bashaka gukorana ubucuruzi na Kongo ariko ntibashaka ko buba impamvu yo kwinjirirwa na FDLR. Niyo mpamvu bashyizeho ubundi buryo bwo kwirinda bakoresheje imipaka, abashatse kwinjira bagafatirwaho. Byari byabanje kubahira muri Nyungwe ihana imbibi n'u Burundi, ubwo leta y'Ubujumbura yemereraga iyo mitwe kwinjira inyuze ku butaka bwayo. Icyakora abo bari bake cyane ugereranyije n'imbaraga FDLR yari ifite muri Kongo, mu gihe umubano wa Uganda n'u Rwanda wari umeze nabi. Kigali yari ibizi neza ko umwanzi wayo ari kuyisunikira mu ntambara yeruye, gusa Kagame yarabyanze. Abanyarwanda no kuri iyi nshuro barabizi ko ubu ari uburyo umwanzi ashaka gukoresha muri Kongo. Kugeza ubu Kigali yiteguye guhangana n'uwashaka kuyinjira wese anyuze mu bihugu by'ibituranyi. Ingabo za RDF ku mipaka ni nyinshi kandi ni ingabo zifite ubushobozi bwo gukubura Kivu mu gihe gito cyane. Mu gihe inama ya Cogamu yabaga, umwuka wari ukomeje kuba mubi, ariko biragoye ko leta ya Kinshasa ko Kagame yabahaye amahirwe yo gutera igihugu cyabo. Binaramutse bibaye byaba bigamije gushwanyuza umwanzi. Mu mvugo nziza ya gisirikare, RDF ntabwo iri gufasha M23, ariko nanone ni inyungu ku Rwanda kuba uwo mutwe ushobora kunesha FDLR yifatanyije na FARDC. Abayobozi ba M23 bambwiye ko Kigali ntacyo iri kubafasha, kandi koko nibiba bibi nabwo ntacyo bazafashwa. Barabizi ko ari ukwirwanaho bitandukanye na kera. Ibya Uganda byo ntibisobanutse. Mu minsi ishize umwuka hagati ya Uganda n'u Rwanda ni wari mwiza, ariko baje kwikebuka basubiza ubwenge ku gihe. Ibi bihugu byongeye kumenana neza. Ingabo za Uganda zimaze iminsi muri Kongo mu ntambara na ADF. Ubwo ibibazo bya M23 na FARDC byatangiraga gusakuza, Uganda yagerageje kubigendera kure, ariko biragoye ko uruhande rwayo rutandukana n'urwa Kigali. Mu gihe tuvuga ubu mu mafoto, abigaragambye Goma na Bukavu bafite amazina biyama harimo n'irya Museveni. Ku Burundi ho umuntu yabihina gutya. Leta y'u Burundi yigeze kugerageza gukora mu ijisho u Rwanda ubwo yemeraga FDL umutwe wa Rusesabagina n'uwa Kayumba kwinjira inyuze muri Nyungwe ikagaba ibitero by'iterabwoba. Uwo mutego ntiwafashe kuko kurwana n'u Rwanda byari kuba iturufu nziza kuri leta ya General Evariste Ndayishimiye yari ikomanyirijwe mu mahanga. Cyakora u Rwanda rwaburiye u Burundi kudahirahira burenga umurongo utukura. Byagize akamaro by'akanya gato. Ibyabaye ejo hashize muri Nyungwe aho abaheza nguni barashe ku modoka itwaye abagenzi byerekana ko Bujumbura yaba yongeye gukorana n'abanzi b'u Rwanda. Turacyabihanze amaso. Muri make ibiri kubera muri Kongo ntacyo biri gukemura ku bibazo bisanzwe mu karere k'ibiyaga bigari. Uruhare rw'abaheza nguni b'abahutu mu bibera Kongo rukunze kwirengagizwa n'abakurikirana hafi cyangwa abanyamakuru. Nyamara ukurikije ibiri kuba kuri iyi nshuro bari kubigiramo uruhare rukomeye. Wahera ku bateguye n'abagize uruhare Jenoside yakorewe Abatutsi bahungiye muri Kongo, nyuma yo kuhagera bakisunganya babifashijwemo n'umuryango mpuzamahanga. Bateguye umugambi wo kurimbura Abatutsi b'abanyekongo haba muri Kivu ya ruguru n'iyepfo. Barabizi neza ko isura yabo yangijwe n'ibyo bakoreye mu Rwanda. Icyari gisigaye ari uko izina rishya ari ryo Rederi.
ubundi byaha bashinjwa bakabyimurira kuri RPF. Kubera ko Kagame n'abantu be nta cyaha bari bafite, Rederi yashatse uburyo izareshya RPF ikiroha muri ibyo byaha. Bafashe umwanzuro wo gukusanya interahamwe zose bakagaruka mu Rwanda bihishe mu kivunge cy'abaturage, bahagera bakamena amaraso kakahava. Ni umugambi babanje kwita Green March, nyuma baza kuhindura Operation Insecticide. Guverinoma y'u Rwanda yabimenye kare, ifata umwanzuro wo gutera Kongo igakuraho ubutegetsi bwa Mumbutu, impunzi zikagarurwa mu Rwanda. Icyakora abo baheza nguni hari ikindi gice kinini cy'impunzi bashutse bakomezanya mu mashyamba ya Kongo. Mumbutu yasimbuwe na Laurent Kabila, ubwo uyu mugabo yigiraga perezida. I Kigali yari ibizi neza ko bizagorana kuganira nawe mu gihe kizaza. Hari ibihumbi byinshi by'impunzi n'abanyekongo baguye muri iyo ntambara ya mbere ya Kongo. Benshi muri bo bapfuye kubera kuba ibikoresho by'interahamwe, abandi bicwa n'ingabo za Laurent Kabila zitari zifite imyitozo ihagije. Intambara itangiye, Kabila amaze gufata ubutegetsi yashakaga umuco wa Kongo wo gushinja u Rwanda ibibi byose waratangiye. Kabila nta ngabo nzima yagiraga, amaso yahise yahanga FDL imufashe kurwana. Muri iki gihe nibwo imvugo z'urwango ku batutsi zatangiye. Kuva ubwo umuhungu wa Kabila ari we Joseph Kabila yakoresheje iyi ntwaro, none na Felix Tshisekedi yadukanye. Nta na rimwe byigeze byamaganwa n'umuryango mpuzamahanga. Buri gihe uhora wisanga mu makosa ashingiye ku yandi wakoze mbere. Imvugo y'urwango ku batutsi ni iturufu yahawe intebe mu banyepolitike ba Kinshasa, yinjizwa mu mitwe y'abanyekongo bigizwemo uruhare n'interahamwe zasize zikoze jenoside mu Rwanda. Mu ntambara ya mbere ya Kongo, interahamwe zayabangiye ingata zihungira Kongo Brazzaville, Ngabo, Angola n'ahandi. Laurent Kabila niwe wabafashije kugaruka muri Kivu, kumufasha kurwana mu ntambara ya kabiri ya Kongo. Babaye ibikoresho by'abanyepolitike ba Kongo bamunzwe na ruswa, ariko nabo ingengabitekerezo ntiyigeze ibashiramwo. Bamwe mu bayobozi babo bahungiye mu Burayi, bihishe mu mutaka w'imirimbanyi za demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Bunze ubumwe n'abanyepolitike b'i Burayi, insengero n'abandi. Ubundi abana babo boherezwa muri kaminuza z'i Burayi. Abo bana nibo baje gushinga amahuriro nka Jambo. Amashyaka ya politike yarashinzwe nka FDU inkingi, Darifa umurinzi, ariko nta numwe wahakana isano bafitanye n'abajenosideri. Iyi mvugo ikwirakwizwa n'abo baheza nguni ko hakenewe ubundi buryo bwa demokarasi mu Rwanda, hagategurwa amatora hirengagijwe ahahiseho igihugu. Ntabwo bishoboka. Victoire Ingabire ni urugero rwiza rw'uku kwinyuramo. Yayoboye Rederi imyaka myinshi, yakoze inama kenshi n'abaheza nguni b'abahutu, ndetse atera inkunga FDL. Abanyepolitike nk'abo ntabwo bashobora kongera kwemererwa mu Rwanda. Abaheza nguni b'abahutu bari gukoresha amakarita yabo ya nyuma mu bukangurambaga. Abakurikiranira hafi byo mu karere k'ibiyaga bigari batangiye kubona ibikorwa byabo mu gihe FARDC ikomeje gutsindwa uruheno mu ntambara irimo na M23 ndetse na MONUSCO, igasa niyananiwe gukora inshingano zayo. FDLR iri kongerera imbaraga ibirindiro byayo muri Rucuru kugira ngo ibonaho izahera itera u Rwanda mu minsi iri imbere. Ibi byose bigamije gushora u Rwanda mu ntambara yeruye. Ni ibintu bimaze iminsi byigaragaza muri Goma na Bukavu, aho FDL na Maimai bamaze iminsi bagenzura imodoka zitwara abagenzi n'ibindi byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, tutibagiwe n'ubucuruzi bw'amakara. Ubu tuvugana, inyandiko n'imvugo z'urwango ziri gukwirakwizwa ku bwinshi zihamagarira abaturage kwica abatutsi bitarenze tariki ya 25 ku kwezi, babashishikariza kwibasira imitungo y'abo batutsi no gutera ku mipaka y'u Rwanda. Inzego zishinzwe umutekano wa Kongo na MONUSCO bashobora kwanga guhagarika abo bantu, ariko inzego z'umutekano z'u Rwanda zizabikora. Hari abantu benshi bashobora gupfira muri icyo kibazo, ndetse bikaba bibi FDL iramutse yivanze n'abo baturage yitwaje imbunda na grenade. Amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ntarasibangana. Iyo migenzereze y'abaheza nguni b'abahutu ni kabutindi, ariko isi isa naho yabyimye amaso aho kubihagurukira nk'uko byagenze mu 1994. Ibihugu byinshi by'i Burayi birarebera, bakanabikorera ku butaka bwabyo, ariko bikaruca bikarumira. Nyamara u Rwanda
rubyinjiyemo ngo rubihagarike rwakamaganwa ngo rwateye Kongo kandi bizwi neza ko RDF arizo ngabo zonyine zishobora kubihagarika. Biramutse bibaye ko ibiri kubera Igoma na Bukavu biva mu bwicanyi bwibasiye abatutsi, umuryango mpuzamahanga bikawunanira, FDLR irarekereje ngo yubure imirwano izamena amaraso menshi maze bashinja u Rwanda ubwo bwicanyi, hanyuma umuryango mpuzamahanga uze nk'umutabazi usabe Kigali kuganira na FDLR nk'umutwe wa politike. Ese uruhande rw'umuryango mpuzamahanga ho bimeze bite? MONUSCO imaze igihe iri muri Kongo ariko isa nkaho nta karita zo gukina isigaranye, yamaze kugaragaza ko nta kihamaze. Inyandiko nyinshi zaranditswe ndetse no mu cyumweru gishize FARDC yakwirakwije intwaro n'imyambaro kuri FDLR ari nayo iri kwirwanira hafi intambara yose. Uruhande rumwe rw'umuryango mpuzamahanga rushingira ku makuru ruhabwa na Kongo, andi rukayahabwa na Loni. Mu cyumweru gishize ambasaderi ya Amerika i Kinshasa yasohoye itangazo ivuga ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo, nyamara nta bimenyetso batanze. Nyuma y'iminsi 2 MONUSCO yatangaje ko nta bimenyetso ifite byerekana ko izo ngabo koko zihari. Mu gihe ibyo byabaga, Perezida Kisekedi yagiye gutabaza ambasaderi wa Amerika ko abanyarwanda bari gushaka kumuhitana. Nabajije abanyarwanda baba babifitemo amakuru, baraseka cyane. Nta gahunda ihari yo guhitana perezida wa Kongo. Mu myaka isaga 20 ishize, Kigali irabizi ko abanyepolitike ba Kongo muba inshuti uyu munsi ejo mukababanzi. Batakarije icyizere abanyepolitike ba Kongo bose. Mu gihe u Rwanda ruri gufasha ibindi bihugu bya Afurika kugarura amahoro n'umutekano nk'uko biri kugenda muri Mozambique na Centrafrique, n'uburyo ruri gutera imbere byihuse, bisa nkaho ibyo ntawe ushaka kubibona. Umuryango mpuzamahanga byo ntubyitayeho, urajwe ishinga no gushinja Kigali kuba leta y'igitugu aho abantu bafungirwa ubusa bagatotezwa. No mu gihe Paul Rusesabagina yatabwaga muri yombi nyuma yo kuyoboka umutwe w'iterabwoba wisha abaturage, batangiye gusakuza. Umukobwa we ari kuzenguruka isi yose abeshya mu binyamakuru ko papa we ari gukorerwa yica urubozo muri gereza, bityo akwiriye kurekurwa. Nyamara ukuri nuko yitaweho neza muri gereza, aho arwara agahabwa abaganga b'inzobere bo kumwitaho. N'igitangazamakuru mpuzamahanga rivugana n'abantu nka Victoire Ingabire kenshi bibagirwa kuvuga ko ari we wahoze ayoboye RDR, umutwe wa politiki wabyaye FDLR. Abantu b'umuryango mpuzamahanga ubundi ni abantu nka Denis Mukwege wahawe igihembo mpuzamahanga cyitiriwe Nobel kuko yafashije abagore bafashwe ku ngufu. Mukwege arahindukira, bwa bwamamara afite abukoresha ashinja u Rwanda ko ari rwo nyirabayazana w'amakuba yose Kongo ifite, mbere agaragaza ko abanyekongo ari abere. Mukwege ni imirimbanyi z'abanyekongo babonye urwitwazo. Mapping report yakozwe ku mpamvu za politike zo gufata amabi yose yakozwe n'abanyekongo ubwabo ndetse n'abambari babo nka FDLR bakabyegeka ku Rwanda. Ku bw'amahirwe iyo raporo ntiyigeze itangazwa kubera inenge amagana ziyigaragaramo. Mukwege we niyo Bibiliya akoresha mu gukwirakwiza urwango rwe ku Rwanda. Abanyarwanda basanga yari akwiriye guhabwa igihembo mpuzamahanga cyitiriwe u Rwanda iyo kiba kibaho. Imiryango nka Human Rights Watch nayo yabishyushyemo, nyamara iyo hasotse amakuru ko abatutsi b'abanyekongo bari kwicwa irarucika rumira nk'uko na Mukwege abigenza. Nta kinyamakuru na kimwe cy'Iburayi kigeze cyandika inkuru itabogamye ku ntambara iri guhuza M23 na FARDC. Ikinyamakuru cyo mu Bubiligi The Standard giherutse kwandika inkuru ivuga ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo, nyamara nta bimenyetso kigeze kigaragaza. Ni ikimenyetso cy'uburyo itangazamakuru riri kwitwara nabi muri ibi bibazo. Muri Kongo hagiye kuba akantu ukurikije uko bimeze, ndetse ubuzima bwa benshi bushobora kubirenganiramo. Isi isa nkaho nta somo yigiye ku byabereye mu Rwanda. Urushinge rw'isaha ruri kuzenguruka kandi haracyari akanya gato ngo bibe byahagarika. Abanzi b'u Rwanda bakusanyaga imbaraga ngo u Rwanda rutibaba mu gihe cy'inama ya Cogama. Icyakora bibagirwa ko mu gihe urugamba rwabo rugamije gutunga imihoro n'imbunda inzirakarengane z'abaturage, ntawe uzaba ukibashyigikiye mu minsi iri imbere. Ngaho rero nguko iyo yari inkuru irambuye y'uburyo abanyekongo bavuga ikinyarwanda abatutsi bakomeje kwibasirwa mu buryo budasanzwe isi irebera. Ni Bukarifu
reka tubonane ubutaha. Murakoze, murakarama, Imana ikomeze ibahe umugisha udasanzwe. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Bye bye.